Inħeles Noel Xiberras, Malti li 47 jum ilu inqabad fil-Libja minn grupp ta' milizzja viċin Tripli. Il-Malti ta' 45 sena huwa d-direttur ta' kumpanija li tamministra parkeġġi ta' karozzi u mal-ħelsin tiegħu mill-grupp radda der għajjin għalkemm b'saħħtu u ovvjament sodisfatt li nħeles. Filmat li l-grupp tella fuq Facebook il-Malti der jirringrazzja lil minħelsu. الرادة الأصلع الحمد لله يا رب انت شكرا. وين كنت انت تو؟ أنا كنت مسكر على 47 يوم 47 يوم. شكرا لكم شكرا لكم شكرا الحمد لله بفضل الله الحمد تم تحرير لله. الحمد مخطوف لله. المالطي. الحمد لله المالتي أنا المالتي 47 يوم مسكر الحمد لله شكرا 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 حبيبي حبيبي شكرا شكرا. Il-grupp li ħelsu qalu li ntalab rant ta' $5 miljun għal ħelsin tiegħu fil-waqt li kien spjegat li arrestaw il-grupp li qabduh u kienu qassa miegħu. Mhux magħruf jekk fil-fatt tħallas xi tip ta' ran. Fistqarrija l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin ikkonferma l-ħelsin tal-Malti. Staqar li xtaq li żamm l-aħbar mistura sakemm Xiberras ikun ħareġ mill-Libja iżda la darba l-aħbar inxterdet ma setax ma jikkonfermajx. Fl-istqarrija l-Ministeru feraħ lil Xiberras u l-qraba tiegħu u awguralu li jkollu perjodu ta' mistrieħ biex jirkupra mit-trawma li għadda minnha. Irringrazzja bisħieħ lil dawk kollha involuti fil-ħidma li waslet għal ħelsien ta' Xiberras, partikolarment lis-Sinjura Marisa Farrugia li baqal u diplomazija waslet għal ħelsien. Irringrazzja wkoll il-membri tas servizzi segreti Maltin li taw l-għajnuna tagħhom. Xiberras mistenni jkun lura Malta fil-jiem li ġejjin.